As termières. Un concept qui a cops a mai suben divisat los homes que los apera la massada. Historis alentor de termières que n'hi ha milierats e també en los endrets mai insuspectats. Destermia estats, territoris, que tostem estat costume. Assi també en país charnegu a la termière inter dus pobles uei amics, bascu e biarnès. Imaginat, 13 d'abril 1395, Carles lo Noble, rei de Navarra, qu'arbitre un conflicte de bacada inter neuridus biarnès e navarès, e que baio urdi de pausar un peir segnadera, mes pas un que sia. Assi è la zona frontalera aperada de l'Auhira che è pausada la borna de Pausasac au punt d'union do Biarna, de Sula e de Navarra. Sankoa heben pausatzez, Siberoko lurardean agertzen niz. En pausa los pes así, que soy sul las terras de Biarna. Oina hemen jarita, Nafarroako lurretan nago. Keskunte tabe, que quan Luis lo XI, rei de Franza, Gasto de Fuch, vesconte de Biarna, e Jan Dus, rei d'Aragó e de Navarra, e Samasen así enta parla de la transmission de la corona de Navarra, que causin de minha amassa, mes cadus la sua terra. Las termières ne hen pas va de malinots.